تماشاوان انهجاد ناوبینا ترکیه و روسیه ده چندین ریکفتن هاتنه پیکانین کو گریدای سوریه و روجاوای کردستان انرژی نهاجی اف پرسکی گرم دروجوا سروکماری ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک روسیه ولادیمیر پوتینه کو جوینا وان لسوچی بریوده چه تیگوتن کو مجارک ای سرکه ده جوینه ده دیل سر روشا سوریه با کو پوتین دبیجه ترکیه و روسیه جبو نورمال کرنا روشا سوریه کارین جدی کرنا او ریکفتنین کودنا بینا ترکیه و روسیه ده هاتنه کرن به گرافیکه که ام ببین بله پیوندین دناو بینا روسیه و ترکیه ده ریکفتنین کوبونه تماشاوان انهجام ریکفتنا روسیه و ترکیه سال 2017 هیا کو نافچین کم کرنا شر yani navçeyên kêmkirina şer dibê wateyê de ku li vê de verê Şamê, Hemsê, Derayê û Idlibê di aliyekî ve Daeş, aliyekî ve jî komên çekdar rewşa wan bê kontrol kirin. Bêguman heta îro jî girêdayî kêmkirina şer, navçeyên kêmkirina şer di navbêna Moskw û Ankara'da çendîn nakokî hene lê bi ser vê yekê de jî ریکفتن دی ناوبینا وان ده لسر وی پرسه هاتیه کرد. بله ریکفتنا سوچی یک سال 2018 یا کلی سر ادلبی چه بو نهشتنا چکان و نافچه آرام ناوبینا 15-20 کیلومتره یان ریکفتنا سوچی یکم ده Ankara û Moskw divê rêkeftinê de bûn ku Tirkiye bikaribe ew çekdarên ku li Idlibê ne taybetî ê ku opozisyona Sûriye bûne ku hin alî jî aliyên tundrew bûne û jaliyê Rûsya taybetî rejîma Sûriyeyê jî wekî çekdarên terorîst hatine binavkirin ku Tirkiye bikaribe kontrolekê li ser wana pêk bîne girêdayî vê yekê jî خالین سربازی ترکیه دانین گریدای ریکفتنی هر وها گرین چاودیریا هفبش این ناو بینا سربازین ترکیه و پولیسا لشکری یا روسیه ده. ریکفتنا سوچی دوام جی پیکات او یک تایبت بو به روجاوای کردستانی 22 جوتمها 2022 تماشاوانین هجال وی درجی تایبت بو به روشا گریس بی او سری کانیه کو ترکیه پاشوی کاری کنترولی جلی سروان هر دو باجارین روجاوای کردستانی پیک بینه آرمان جی او بکو درخستنا حسده جی سینوری به ترکیه را او جی در دورا 3 کیلومتر یان بکو ترکیه حتی ایرو جی دست نشان دکه کو حسده جی سینور 3 کیلومتر یان نهاتی درخستن دوی درباره ده جی رخنل موسکو و واشنگتن جی دکه ریکفتنا سوچی دوان دیسه گریدای روجاوای کردستانی 22 جوتمه سال 2022 بجی کرنا ریکفتنا آدنیه اف ریکفتن تماشاوان انهجادنا بینا انقره و شامی ده رژیما شامی ده یاگو پیک هاتبو ترکیه دخوازه کو او ریکفتن جارک دن بیز زندی کرن گرین چاودریه دیسه دنا بینا ترکیه و روسیه ده ایکوله دوره پیکرن و درخستنا یه پگه رفعتی و من بجه گو ترکیه حتی ایروژی دست نشانده که اف خال نهاتی جی کرن و مافی ترکیه جبر کو یه پگه جبر نهاتی درخستن اپراسیونی بکه و به اپراسیونه که به انجام اپراسیونه که یه پگه رفعتی و من بجه دور بخواد ریکفتنا ادلب دو پنج ماه آدارا سال 2020 اوه آلوزیا دنا بینا ترکیه و روسیه ده دوی دمی ده گهشت بو آستک بلند تماشاوانین هیجا به اگر ایریشه که روسیه پیتی تومت بار کرن 35 سربازین ترکیه ایکو به فرمی هات راگهاندن ایکو هاتن کشتن هبون لی گریدایی ریکفتنی gerek koridorên ewleyî hatibane vekirin her wiha birê vebirna gerên hevbeş ku pirsgirêka Idlibê di navbeyna Ankara û Moskw de hîn jî pirsgirêkeke berçav ve.